I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati igru, novu igru koju su mnogi youtuberi igrali, a zove se Higher of Lover. Dakle, šta se u ovoj igri radi, da vam objasnim. Znači, dobijete, na primjer, dve stvari, na primjer, ne znam nija, Shakiru, na primjer, i ne znam nija, Lady Gaga. I sad, na primjer, Shakira ima milion puta je srčovana, a na primjer Lady Gaga ne znam nija koliko, i sad vi treba pogoditi. E sada, znači moj skor je 9, a neki su pričali ako dobiješ skor više od skora 9, valja si u top 10 ljudi. Znači evo vidite, ja sam dobio 9. Dakle, ajmo da krenemo, play again. Children in need, mislim da je ovo više. Milion, brate. Dobro. Victoria Falls. Dobro, znači za sada 2. Festival. Manje. Normalno. Ko bi gledao toliko festival. Big Brothers. Hike. Brate, dobre. 1.803.000. Meditacija, nije mnogo ljudi. O, pa dobro. Puno ljudi ipak. Barbary, Lover. 1.500.000. 1.500.000, brate, šta je ovo kriđao? Skoro mi je 5. Idemo dalje. Great Flip, manje, sigurno, brate. Mora da je manje. Brate, 4 miliona, brate. Više. Online poker, Lover. Pa nije toliko ono što je traženo. Star Hotel. Higher. Ne! Što sam išao Higher? Jak pa, glup. Idemo opet. Luxury Hotels. Granole više, sigurno. Sigurno više. Granola vs. Starry Night. Više Starry Night. To, dobre. Dobre, blizu su ovi brojki. Blackfish. Higher. Pa zašto sam Higher? Ko bi gledao ribe, vrece? Cijela istina. Joj, idemo play again. BMX 823.000. Beagle Lover. Više od BMX-a. What? Neko zeza? Više od BMX-a, vrati. 27.000. Tortu više. Dobro. Pogodili su. Lover. Milion, brate, da li je ovo moguće? Coffee Beans, Swig Ways, Higher, sigurno. Samo 18.000 ljudi! What? Dakle, ovo je manje, sigurno. Dobre. Ovo, vrate, bliže su ti cifre. Adoption, Higher. Dobre, vrate, kako su blizu. French Bulldog. 673.000. Ship Flights, Higher. 4 miliona. The Dress, Lover. Skoro milion, pa dobro. XM Results, Lover. 12.000. Pa ako bi to gledao. Crossfit, Higher, sigurno. Milion, brate. Results, Lover, brate. Ko bi to gledao? Ni 10.000, brate. The Lord of Rings, više. Dobre, pogodili smo. Skoro nam je 9. Koliko je hotel bio, Lover? Dobre. Skoro nam je 10. Idemo ljudi dalje. Bitcoin.
Higher. Dobre. Ja sam teo Lover, brate. 11. Anixle, Lover. Dobro. Protiv Chilton. Ovo je Lover, sigurno. Dobro. 13 nam skor, ljudi! Coffee Beans, Lover. Ko bi to gledao? Coffee Beans. Meditacija više. Znao sam to! 15 mi skor, ljudi. Black Hole, manje. Blizu su cifre. Blackfish manje. Dobre, to je 17 skor. Zimbabwe. Manje. Ko bi to gledao? 368.000, bato! Šta ljudi, ovdje ću da završim epizodu. Dakle, ljudi, znači, nadam se da vam se svidjela epizoda. Još ne znam da li još malo da igram. A ništa, ljudi, to je bilo to za ovaj današnji klip. Znači, ovo je treći klip za danas, znači, to je fenomenalno. Čekaj, znači, mi smo u 1138. Znači, u top 1138. Znači, pazite koliko ljudi to igra, sad 1100, znači uvijek se menja cifra. Ko je najviše? Pa pokaži mi. Ko ima najviše? Sigurno ima 230, sigurno. Skor neki. Znači, skor mi je 17. Znači, više sam, skor, znači, duplo više od Muđe. Muđe je 8, znači, duplo više 16, a ovo 17. Znači, fantastično smo odigrali. Dakle, ljudi, to je bilo to. Vrate, 17 je za meni ono fantastično. Nadam se da vam se svidio klip, ako jeste, ostavite like, share, subscribe, komentar. Dakle, ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi i to je sigurno sutra. Ali dobro, pošto ko zna vi kad će ovo da gledate. Tako da, ljudi, do tada, sljedeće epizode imate jedan veliki pozdrav!